MPCC President Lal Thanzara ZPM Enchhin Sawrkar natna khir tak pathum avei meka ZPM vote tu te anbei dong to ni inasoi Nimina Congress bavana inkoma Lal Thanzara hian ningania NDA BJP le athopui te thutkhom na Lok Sabha member Purichad Vanlal mangaya chu atel veni in asoya ZPM party chuan kumsang ni somni pathum MLA in thana khan BJP sum an mangna sa ni asoi a omba ka Lok Sabha speaker thanna apo BJP an lo vote to boka Enchhin Sawrkar chuan BJP azom tran ni a alan thu asoi MPCC President chuan ZPM Enchhin Sawrkar natna khir tak pathum sumpuk natna te kongchhia natna te sumleng wa claim le rui hlo hluar wanga khotlang nun tlahniam na salutuk natna aveya ZPM vote tu tam tak chu anbei dong to ni in asoya ZPM Enchhin Sawrkar chu ICU wa ventilator mangin anung che a hemi chanchuak tur hian mipuiten MNF party anbei seilawa achan chu bafakos sum anti ching pendante referral hospital an soisak dante kamrula hawa an chet dante tuirial hydel project an pong swal dante nuai thum sem antiama nuai khatpo sem tlinglo an ni wangte ania mipuiten Mizoram chanchuak turin Congress party an be sei mek ti asoi